Alleluia, Alleluia, Jesu Christus lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Christus lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing puli nakikam jengki apostol kalenong kabakat kendai kadukot kabanengkong hadu baprah kat bau Apolos dang don hakoren u Paulus sulalet jinglet kaleng kajela modlapoi ha Efesus hang tau la syam katu kanengut kisenran mad ula kali ki hatu pilio pediang yo mensim makhut hama pilanget ngimpat juyos ngau badon mensim bakhut kila jubab habakum ta kabaptisma kabakumno pilayo pediang u Paulus ula kali kabaptisma u Yohanes kila jubab u Paulus ulaong kabaptisma jung Yohanes kalalong na kabanta kito kibalakala kabamud bad ulayathu hakipa Israel banget hauta ngabawan na din jung u kata kamut hau Jisu. Anda kilayos ngawi kani lapan baptis ki haga kerteng utrai Jisu. U Paulus labu ilaki kiti halor jongki badu mensim bakho ilawan hiar halor jongki. Kila keren haki kitien kitalik bapher bad kilayathu lepa. Kilayadon baro kumba kat arngut. U Paulus ulalej hakasinakong bad kumba lai benai ula keren slur bad kipai ba. Udaya pen inia bat udah persyang ban pen kenduk jengmut yaki syapang kahima ublay. Kaktin jong utrai. Kajing puli naga gospel katkum u Yohanes. Kalenong kabakat riu kadukot kabaar pukandai hadu lai pulai. Te kisenran jung u kilaong hau ko kenran. Menta mekren syai kedar klem parsi ai. Nitip menta bametip eki baro. Mem dan kam ba om dan bakali jingkeli syuk nami. Kani kepeningej ingi pamelawan nau blay. Ujisu la jubab haki pianget shisha. Kapor kan sapoi mat kani kalahang ni. Habaya pi baro en sapen sapret uway po way la kajong. Mat pin ino yang marway. Penban ngamlong marway. Namar ukpau dan rengkat bat nga. Ngalai thu ya kani api kenang bapindup syam jingsuk hanga. Kaperthai kan sa penjanjar ya pi. Henry toshania ngala job ya kaperthai. Ka gospel jong utrai.